sibon ka para magsimbang begitana. Hindala ng karimla Deng batuwi 60 watts lang Makulit bengi masalangini Nyaman na rin magsimbang bengi. Siguraduhan kung kay bating isa Saglit ang taya iapunte Salita mong espasol bibingka Tutubumbungan sumabulat na. Kinabalik Abe Kenganda Tingkalame Tutudita kiya Pero bon naman ha Bukas simbang bengi tamo pa. Ng karimla Deng batuwi 60 watts lang Makulit bengi masalangini Nyaman na rin magsimbang bengi. Siguraduhan mong kay bating isa Sagalitan tayo yamunte Salita mong espasol bibingka Tutubumbungan sumabulat na. Imbalik Abe Kenganda Kalame Tutudita kiya Pero bon naman ha Bukas simbang bengi tamo pa. 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 Oy balik Oy balik. Okay, Maya Bayabak po, good morning! Aldo po ngayon Biyernes, Keti po, Keti Pilipinas. Magandang umaga. Para magsimbang Maya Bayabak ang paring Joel. Karanon pare ha. Okay, at Maya Bayabak ang Rara Abis. Ba? Kaya apansin na po ni Rara King chatroom na ng Pampanga. O yung pagmaragol ko kapampangan ko. simbang bengi. Kumusta ka po? Kumusta ya po in kekong gising? Sipit day po ngeni keti, uling holiday po na po ngeni. Ing mumu ng Aldo na ning bulan na ning Disyembre. At intana mo pong pilan dias, 23 days before Christmas. Kabilis yung panahon eh. Ay, kumusta kang James Rudy? Maya Payabak James? Ring kayang kabaryo at kabalen king Florida Blanca? At ikagawa Joel Gomez naman, king Madapdap. Ba Joel ang poirara, pareho kong taga Madapdap. Ay Maya pa oras kang Marilu Galang, magandang umaga po sa inyo. Taga Noka rin ko po. Bakit di nakalagalang Keti Angeles City. Noka la po tuburing galang. Okay, Paul John Villanueva, Maya paabak po kayo. Maya paabak mo naman Paul. At chuko sir, naku magmintis king programa yu. Ote kaya kakit king lagyo mo. Napon. Alos atilungan retang kaya katamong suki na ning programang pagmaragul ko, kapampangan ko. Kabilis po yung panahon na. Biyernes ngeni keti Angeles City. Abay tapong ausandang apo sumakay na Eldo. Dakal po ing pupunta king apo aside ketang magbisita ketang shrine na ning apo ba. Alwane po ngening shrine o yung chapel o yung pisamba na ning apo. Maragul na pa magbayo kumpara po ketang panahon na alwa pa ing archdiocese na ning Pampanga ing Manibala o yung pisamban. Ngeni po karagul na pa magbayo ing mesabing pisambana ning apo keti Angeles. Kilala de po ing apo ngayon, kaya tapang maluwat a panahon, mabiyela pa po ri apo ko, naging deboto na no ning apo. Huling kami po katoliko kaming pamilya. Pero karagul na po pa magbayo. Ing apo kasi kita pong minunang panahon, bandide po ring dayrit.
Ila po ing manibala king pisamba na yan, itang apong mamakalulu, itang potang pupunta ka po ka rin, itang makakira, napapasyalan at bibisitahan na ring deboto, at aside mo po ketang chapel ka rin, reta pong dakala magtinda, ken king apo, na itangaw sandang flea market, mura-mura mo, misasaraying dalan, pilan na pong barangay ring konektado ken king apo po tang Biyernes kalupa na po ngeni. Pinandit pakibalwanta kan double B. Yad magdeboto nening apo at side ketang paninda ka rin. Nya alang mikibalo po king apo lalong-lalo na po rin tao Angeles, Huling yan ken po ing minunang akakitamong niyang alalo pa ring Molaren, alalo pa ring SM ren, alalo pa ring Robinson. Bala mo po yung peka puntalan tamo po ang bisatang Manyali. Neta na kailangan munta paking Manila. Munta king Divisoria, Kiti Angeles City at inpong lugal na kanita pang minlabas sa panahon, dadaywan at pupuntalan de, uling makasalilang mura king apo. Kaya masan aside po karatang magtinda king apo uling Biyernes ngeni, ing chapel na po ning apo manibat na ring dayrit binyeda na ing pamanibala king Archdiocese na ning San Fernando o ning Pisamman ing mesabing chapel king maluwat a panahon po kanita ela po pwedeng magmisa ring pari ken king apo king chapel ayan at misa mo po nyang ini mibalik ne at ibieda ne king Archdiocese na ning San Fernando o ning Pisamban keti nung ako po magkamali i-correct ko maragulya po pa magbayo may ayos siya, may salesya, may organize siya at metong ya karening ausan tangining Apo Shrine na pwedeng pasyalan keti Angeles City lalo na po ring debotong Katoliko na pwedeng puntalan at pasyalan, lalong-lalo na po, potang Aldo Biyernes. Nino pong makakakilala king apo, iko pong at chuking abroad. Ay, maya pa oras kang Carlos Pamintuan, long time no see. Ay, tangke kang nanta. Itangke kang panaplos. Itang pampalako sakit katawan, yan. Sige, dalaki ka. Ikakatakasimi kikit. Okay, Renan de Leon, kalma. Maya pa oras. At kenla pong pandakaki, Mexico ding galang. Keni ko po Hong Kong, kasalukuyan kong manal baking programa yung kabang miminom kape. Wah. Alos pareho mo po yung oras ken kiti Pilipinas sampo Hong Kong. Pero palagi ko king panahon na iti Marilu, marimlaning panahon marimlaning chup na ning angin. Nino nga Hong Kong, kaluguran tamo. I-Joel at chuking Hong Kong. At malapit niya rin magbakasyon. Siguro ken namang California, ay James Rudy, marimla yung panahon siguro ken pa naman mag-snow karem party na ning East Coast timo kanyan, ng oras take ni alas 8 na ning abak, palagi ko king California king West nung nokaran niya po ing lugar ng James Rudy palagi ko ing oras ngeniken mga alas 4 na ning gat panapon Rud at king party na ning East Coast king New Jersey mga alas 7 na po ning bengi. Oy, maya pa oras kang Jess Mers Senson okay, maya pa ba Ken Arnel, masugid yung kupong taga Panalbe, Keniking White, Renan de Leon, kalma, dakal po salamat, at balo ko po. Metong yung karas subaybayan nyo itang programang Pagmaragul ko Kapampangan ko. Okay, good PM, morning, Arnel, more power. Ay, opo, medyo marimlana, Ken. Baloy po, kaya kalingwan ng Hong Kong. Masanting pupunta king party na ning Hong Kong, itang bulan na ning Enero pong Pebrero kasi nekasanting ing weather. Kasi last ko pong mintaken, Hong Kong ko kay Batminta ko Macau. Good weather, the best weather. Itang papalong 10 degree up to 8 degree na nakanyaman yung pakiramdam na po.
Kumpara po keti kaya katamo. Eta na po ay experience tang marimlang panahon. Na po kalupa kanitak. Baloy po niyang alapan dakala saken at alapang dakala building at alapang dakala industriya. Botang aba kamaran king baryo, lalong-lalo na po botang magpasko. Inchup na ningangin, marimla. Itang aba kamaranon, ang po itang dapit hapon, itang bandang sisilim na, ay Diyos ko, mag-sweatshirt na ka, panandaman mo na yung panahon, na api na yung kapaskuan, malapit na. Botang darandaman mo na yung dimlana ng panahon. Ngayon po, yung panahon keti, abnormal na po, unpredicted. Ana ng mapali, ana ng marimla, ana ng mumuran, ana ng ali, di ba? Pating kauran po, muna balo nung nanit talaging petsa na kanita accurate in pamag-detect king weather forecast nung kapilan, ing kauran, kapilan ing kalaldo, kapilan ing bagyo, ngayon po, ingay experience tamo, ala ng oras ngayon, ala ng bulan, minsan ing panahon magbayo, huli na siguro itang aman wandang climate change, tang pamagbayo king panahon, dulot na ning miyaluang pamanira, king environment tamo. Yung panyawan mo, sabi mo, paano makukuha niya? Ayan. Sinabi ko na, pare. Minention ko na kaya ngayon. Okay. Okay. Gadi po, balikan tayo tang sabihan kong weather, yung panahon, manaliwana. Na mo kalupa ka rin alo ang country, talagang in weather, potang makanya na panahon, marimla. Kalupa na po king Amerika, king Hong Kong, didimlaning panahon, at kareng mialiwa pang bansa. At aking downliner naman po, kaya katamong, Pilipinas down to king bandang lalam, ing Australia, at tiyo ka rin. Alwa naman ing weather na ning Australia. Ang timo ka niyan, siguro mapali. Potapong summer, timo king Amerika, summer king alwa lugal, karela naman po marimla. Nung minsan mag-winter, baliktad. Nyaring tourist pupunta la Australia, potang summer, kalupa na Amerika summer, muntala karatang marimlang lugal, apin ng Australia. Change, po pareho, itang weather, karin, ang poing weather ta, keti. Okay, batian ke po ing kapatad ko, yan, taga San Jose, Malido, Mexico, ing dating three-termer Consial Balen, Mexico, Irex de Leon Calma, kumusta ni Consial Calma na ning Mexico, Pampanga. Three-termer. Kasabihin no paretang minunang menungkulan king Mexico Mayor Punsalan. Kaibat Mayor Teddy Tumang. Kaibat ang dating Vice Mayor. Ngani, Teddy Tumang na naman po yung Mayor king Balen Balen na Mexico. Okay, at okay, basan kaya mo po yung metong. Okay, kapamintuan kay Pamoy Carlos, pero kilala. Pamintuan ko king Maku, Magalang, Carlos, yan, kapamintuan may kano'y Marilu, oning taga Magalang yan. Baloy po, dakal na ring pamintuan, ating pamintuan makwalta, ating pamintuan na, simple mo, ating pamintuan pakakadulo, karin kayang pareng Carlos niya. Kalupa na po ding Mayor King Angeles, di ba? Pamintuan niya po yan, di ba? Mayor Ed Pamintuan. Maragul nila po, pamilya mo na maring Pamintuan, kalatla naman po. Kareng miyaliwang lugal na. Balo ko'y Carlos, kamag-anak niya rin Mayor Pamintuan. Ko balo nung i-mayor kamag-anak ni Carlos. Isto yung kanta, Carlos? Ay, kang kakamben Baltasar at Chuking Apo. O kang Arpon Farsia Roger, Maya pa oras keka. Okay, at yan, pisabihan tayo po, bumunang Aldo na ng December 1. Ining Aldo mumuna, pila na mo pong Aldo,
Bayong Banwa na naman Bala mo kapilan pa, 2018 na kanita. Balo yung po, keti kaya katam, like in Pampanga, dakal development na maliari king darat nga panahon, dakal pamagbayo king probinsyana ning Kapampangan, ikit-kitang development agawan da keti ki San Fernando, itang mega world, nung po magkamali. Nung ka rin niya po, itang lugar naning dating Paso Deco, nung po may kakilala king Paso Deco, nung ka rin po, dadala ing bu at gagawan mayumo. Ngayon po laning Paso Deco. Imbalo ko, seli na po ning mega world ta. Mitalakad lang Center Business District king area na yan. King City of San Fernando. Balo yun. Definitely po. Ing pamanalakad na po ning Maragula development na yan, mega world. Atin niya pong kaakibat kayan, disadvantage. Nung atin niya pong advantage, atin niya pong disadvantage. Nano po ing advantage niti? Okay, agpangkarening investors na may talakad po king mega world na yan, mega district business na yan, mag-generate ya kanong employment. But nung lalawen may puket ng aspetong retang mga lating negosyante king San Fernando, definitely mawala la reta. Uling kananano pong bumbo rening italakad na nga iti at ilanang mag-control king negosyo king meto nga area. Apin po ing disadvantage na nita, ang po yung consequence na nita karetang mga lating negosyante dati na mabibiye at bibiye king papayandar king ekonomiya na ning San Fernando for how many decades o how many years reta po mawala nala. Potang lungob no po ring antikanining negosyo. Kalupanaki San Fernando. Ing pamanalakad na po ning SM, the longest SM in the entire of the Philippines, apin po ing at yung king City of San Fernando and some part of Mexico, Pampanga. Di ba? Ing pangatalakad na po yan, ing epekto na po ni Tine Karagul karetang local a negosyante king San Fernando. Definitely po, may epektuan lang Maragul reta. Ing matsura pa, atina pong longest SM king San Fernando along the Gapan San Fernando along Gulf Road, nung ako po magkamali, inallowed na pa ng City of San Fernando na mitalakad na pang SM downtown. Di ba? O what do you expect? Kareta pong negosyanteng mga lati within that area of San Fernando definitely are affected. Di ba? Ela pa po makapag-recover and the other local small business men or rengaluwang negosyante ken retang alwa po may manyara nala. Uling ela po pwedeng makisabayan king SM. Ela po pwedeng makisabayan kareneng Molareti. Itamong karelang overhead manabono nala. What more, di ba? Ngayon another big development in Mega World na talakad na king area na ning Paso Deco, pinalos po ini ing sentro na ning San Fernando within that Paso Deco area. Nung nokar niya po itang ausandang sugar mill, na pila niya pong ektarya yan, na selling na ning Mega World, na italakad niya ing mesabing multi-mixed-use businesses within that area. Di ba? Even though the problem in San Fernando is traffic, di ba? Sometimes, makatamad pumunta San Fernando because of the traffic. And another problem in San Fernando is the flooding problem. No? Generation to generation. Pumaresolve ang problema king flooding, then yet is another bigger investment na italakad na kete. Definitely, milako nala retang SME, small, medium enterprise, o retang negosyanteng mga lati king San Fernando. Di ba? Apin po ang disadvantage na nita. Di ba? Kumbaga, datang po ing addo, ketip Kapampangan, ketip Pampanga, ing mag-control na mo po king negosyo, reni na mo pong mapilan ang mga ragul a negosyante. Di ba? Ila na pong mag-control. Ala na pong lunto mga lating negosyante uling matela.
ela pwedeng makipagsabayan. Pwede ka makipagsabayan king SM, pwede ka makipagsabayan king Robinson, kaya pwede ka makisabayan ka rin mga ragula mo larete nung malati ka mo at magumpisa. Definitely ala na. Diba? E na po kalupa kanita, alalo rin, nung atin kang negosyo, apapamana may karetang kekang tutuking enerasyon, karetang kekang anak, diba? At metong yung halimbawa, in Palengke namo, Palengke San Fernando, Palengke Angeles, yang alalo po ring mall, ring palengke nga rin no kasigla, no? Talagang masikan la, in kapanintunan masanting, generation to generation, rening pwesto ken, apapamana dala karetang anak da, bilang kapanintunan da at kabiyayan da. O nga ni pulawen nyo rin palengke, alos pila na lamo retang sisingap, mangisnawa, alos mga mateno po retang mga lating istol, keti Angeles City, San Nicolas, keti San Fernando, itang karerang public market ka rin, kalupan niya naman. Because, reni po, dinub nala, reng mga ragul, a negosyante, na kukontrol king negosyo king area. Nya alal na pong proteksyon. Nya datanging aldo po, magdependita na karela. Ing masakit po, itasabihan tamo, even though, mag-generate lang employment training, but the problem is, reta naman pong magobrada, alalang security of tenure. So megobrala pong 6 mabulan, o bayo la miras 6 mabulan, alaman pong 6 mabulan, lalakoda na la. Papalitan na nung aliwa. Nya itapin po ing metong akakit tamo, milalako na itang opportunity, mika permanenting kapanintunan, daring kaya katangkabalen, at permanenting obra karing kaya katangkabalen. At bakit ako magtaka, dakal mag-abroad because of this, itinti pong malilyaring iti kening kaya katang lugal. Ne? Mas mag-take lang chance kingalawang bansa nung alano man pong assurance, security kete. Di ba? Ring aliwa, retang ating pagkakataon mag-migrate kingalawang bansa, they take that opportunity because of lack of opportunity keni po kekatamo because of reni pong pamaglubda ring mga ragul a negosyante keni kekatamo. Ila na mo pong mag-control, di ba? Lawen niya po ing area keni kekatamo. Ultimo ring barangay po ngeni luluban danoret ang mga ragul a negosyante, di ba? Ngenik simple na mo pong pisabyan. Impure gold. Impure gold, ang busno ka rin po keti atine, anywhere, up to the barangay level, atine. Nyareta sari-sari store, ang mga lati ka rin barangay, alano po reta, may manyara na la. Retang convenience store, run by the Filipinos, run by our kabalen, alano po reta. Uling, ita, may penetrate na po ing area. Ilan na mo po ing ko-control. Apin po ing akakita mo ing epekto niti. Nung alata mo pong pamag-control, king darat ng apanahon, ala na pong misensu akabalenta mo. Ala ng santing pang kabiyayan, king pamagsumikap da na makapagnegosyo la, uling rening mga ragul, mismo patena na la. Di ba? Itam basta't itamo, makipagobrata na mo, karela, at makukwata ng pwesto karela, ilang mikikwalta, kita mo, alita mo. That's ita po yung akakit ko king panahon na ite. Uling, inallowed tanongan po rin na magnegosyo keti. Di ba? Inallowed tano pong ilang magdikta, i-monopolize nga ning gana-gana. Di ba? Kumbaga ilang magdikta nung makanano at nung nano in karelang buringgawan, iyang gawan na po. That's the problem na. Baliyo po, neka ragul at kasanting ing oportunidad na ning Pampanga nung lalawen me. Ne? Kasi aside ketang strategically situated, located, the province of Pampanga, it's ideal for business. Yeah? Ing santing na po ning Pampanga,
aside karetang investors na atsuketi, nakarkal potential king nanuman kabiyayan at kapanintunan na panakita na ning probinsya. Kalupa na po ring aliwang negosyong lulubketi. Kalupa na po ning Clark International Airport nung ring talagang opisyalis taking probinsya, iya ing tutukan dayan na iti maging pangadwaya king Ninoy Aquino International Airport. Ene po maging premier, kalupa na itasabihan ng Fidel Ramos kanita. The next premier international of the Philippines o ng ating bansa ay ang Clark. Yung buri na po sabihan, ing tutuking paunahing paliparan ng bansa ay ang Clark. Etane po pangarapan nitang maganyan. Diyang pangadwa niya mo po king naiya. This development ne po karagul ing economic impact na king Pampanga. Ot aman mo kung maswerte ing Pampanga. Aside karening businesses, taxes, manibat po karening business surrounding of Pampanga, the opportunity, the revenues generating from different businesses here in Pampanga. At intamo pong mineral resources, natural mineral resources na yaing peka maragul tamong pikikwanan a revenue o panakitan ding probinsya. Billions of pesos. Ing panakitan tamo manibat po king quarry. Natural resources po yan. Diba? Makuwal tayo. Ringaluang probinsya, alala pong makanyan. Alala pong mineral resources na magagawang pera, magagawang revenue. But here in Pampanga, aside those business opportunity and the airport, we have a lot of mineral resources na tsuketi Pampanga. Basta't matinula mo rin katang manungkulan keti probinsya at intamo pong direksyon. Santinging kabiyayan keti Pampanga, santinging services keti Pampanga. Itang akit mo, datangin panahon, uling Pampanga, maunladya, akit mo, libreng pamagaral. Kareng pakakalulo. Libreng hospital, kareng pakakalulo. Pero king panahon na iti, etamo enjoy itaketi Pampanga. Nyadakal pong maama ko, makipagsapalaran, kingaluang bansa, uling ring anak daketi Pampanga, burida di nandalang, masanting a future at masanting a kinabukasan. But all of this opportunity, palagi ko po, nung ring pera magamit lamo po king gusto, reni pong amanwan tamo, maliyari la po at pakinabangan dala ring tao keti Pampanga. Dakal pong pera keti Pampanga. Dakal ya po pera in probinsyang Kapampangan, pero itang amanwan tamo sometimes in services na basic services highly politicized, di ba? Masyadong mapupolitika. Karenang hospital, Muntaka, nung pakakalulok, government hospital run by the province, run by the local government, or run by the mayor, run by the governor. Potang Muntaka king government hospital, may sakit ka. Imbibiyada ka, only itamo pong i-check up da ka. Panutukan da ka. Potang akit de, nung nanuyita itang sintomas na ning sakit mo, kumalang papil. Apin po yung sandang reseta. Isulat dangan tamburidang sulat, kay ba't biyading papil ka, problema mo nito nung no ka rin kasaling panulo. Apin po, in realidad, king hospital yan. Pota namang linawed na ka, may combine kang pilangaldo, potang lumuwal ka, imbiyada ka, bill. That's government hospital, di ba? Sometimes, nakaburing entertain, uling ika metong kang ordinaryo at malating tao. Pero potang maus kang politiko, ating politiko, maus siya ketang hospital ay ito, mabilis ing pamag-entertain da keka. Because atinang politikong mag-me instruction. Po dapat makanyan. Di ba? Highly politicized in basic services na akakita mo. Then because of this
wrongdoing agagawan da king pamangamit king pera na ning balen o pera na ning kabana ning balen na dapat mibibiya ka ring tao. Di ba? Makwal tatang masasabi, pero po sakit ka, ngunta ka ospital, pwedeng alakang pera, mate ka, no ka man tun panyaling panulo, di ba? Nya obligado kang manutang. Obligado men kapala ning sarili mo para makapanandam ka, makasali kang panulo. And yet po magsalita la, libre na yung panulo ka rin government hospital, atinang doktor, atinang kwarto, no ka rin kami nakit government hospital po, public hospital, na atin yung private room, nung ating kampera, munta ka kitang private room, that's the government, that's public hospital, dapat alapo ito, para pareho mo, huling government ita, apin po ing masakit ngita na, otang pakakalulo ka, alakan choice, mamasa ka po ka rin ng services na ng government kalupa da rin, di ba? Pero despite ditang aman wantam, makwal tayo ing metong alugal, asensado ya akakita mo kingadwatang mata ding development, despite of this development that visible king matata mo, ito naman pong services apo provide da karening taong dapat dang dinan services na ning government, eda po abibe 100% itang kailangan da. Kalupa na mo po, ini pagkalungkutan tang bina na that's the reality. Mapa LGU ya in project, the local government unit, o mapa national project ya. Karena mo pong scholar, nabibiyana ng gobyerno, nung ing anak mo mata sa grade, malyaring manikwang scholar. Kailangan in grade na is 90. 90 above, para di na nakang libreng pamag-aral ng gobyerno. That's the wrong concept of the scholar. Yung scholar po, the way na aintindihan ke, ini po applicable yangan, karetang pamilyang edo o yung pabag-aral, ring karelang anak, diyang in grade na is average siya mo, alayang pipilinan. Nung yung anak mo, 90 in grado na, hindi malyaring mag-aral, na papag-aral ng gobyerno, ala ng obligasyon ng gobyerno na sopanay na, that's the wrong practice na ring local government unit na pamamaya scholar, kareta mong average grade, but how about, retang bisa naman mabiyasa, bisa naman mag-aral, pero 90, ring grade da. Mo no din ang opportunity makapag-aral reta. Apin po ing mali dito. Potang gawa lang criteria, di ba? O ikami mo pong biyasa ng ating karapatan, mag-aral king gobyerno. Di ba? Ikayong biyasa, masyadong biyasa, nako mag-aral, ala nang papag-aral kay kayo. In gobyerno, ala nang pakialam kay kayo. That's the wrong practice of the government. Yeah? Dapat sumemya kang scholar, maka-open nyangan po ini. Karetang bisang mag-aral, pero daagyong papag-aral, in sarili dating pamilyada, at man makanyan kabiyasa, na itang expecta mo na kailangan in grade na tsuketang 85, 90, that is the criteria na dapat lalawende. Gawa kang programa na makalublangan po reti. Baliw po, a simple problem king government, a simple solution, pero edagagawan. Itang masakit, gagawan ding sagli. Itang sagli, gagawan ding masakit. That's the kind of the government, Rata nga tsuking gobyerno minsan. In simpleng gagawan ding masakit. In masakit, gagawan ding simple potang burida. That's it. Di ba? Balo yung mo, ini po akakita mong problema. Di ba? Ot dakal lang kabalan tamong mag-OFW. Nano ing dahilan, di ba? Potnan mula. Ot minta ka king Kuwait. Ot minta ka Saudi Arabia. Minta ka king miyaluang bansa. May kipagobra ka rin. Potnan mula, metong lamo sabyan. Buridong dinan masanting akabiyayan ring karelang pamilya at tsukete. Buridong dinan amasanting edukasyon ring anak da niya at tsula ka rin. Idanggang sakripisyo tsuhan ka rin. Because eda po akakit keti, nung atila keti, mi paglalawe na lamo ring anak da.
O kaya rin mo nga high school, nakamag-aral. Ang gana kaken. Da nakaagyong papag-aral. High school man, da nakamaybog asad-sad. Di ba? Pero nung maka-abroad la, diyang makipag-utos la ka rin, dayat pawas in karelang punan ka rin. Miyaluang salitang amanong panandama, sabyan da karela rin karelang amom. Baluyo, akmulan da na mo po ita, huling pauli nitang ring anak da, buridong apayari at buridong adinan masanting oportunidad kete. But itang amanuan kupen, nung rening services sa ren atilo, ating libreng edukasyon ka rin kaya katamong pakakalulo na edaagyo, papagaral, ating services, health services po atang sakit la, atin pong hospital na lumawe karela na edepigagan na kaning gastos. At the end of the day, palagi ko, mabawas la po ring mag-overseas Filipino workers kingalawang bansa. Dong ring antikanining klasing services, bibiyana at puprovide na ng government, mabawas la po ring mag-abroad kingalawang bansa. Diba? Baloy po, Keti. Always pisabihan yung taxes. Ninuwari pong ebisang mamayad taxes nung yung gobyerno yan, didikta na yan. Everybody. Even rin pakakalulo, indirect taxes, mamayad la. Yung meto nga, pakakalulo king squatter area, slum area, potang sinaliyang meto nga product, kendiyan man yan, puto yan, that's indirect taxes in kayang kukontribute, uling taxes itang matatax nitang selina, sigaryo yan, soft drinks yan, puto yan, candy yan, chichire yan, at niya pong taxes na. That's called indirect taxes na amanwan tam. Baloy po, diyang in gobyerno, kuna nakatamong 40% tax king income tamo, okay mo sana. Nung in taxes kukunanan ng gobyerno, ede panakawan ring politiko, at ini kakabit de karetang proyektong kailangan daring dakal, ring tao. Ala pong problema, kalupan na po kingalawang bansa. Kalupan na Australia. Every other week, mamayad lang taxes. At the end of the day, those taxes, mibabalik la karetang tao. Botang kailangan de in service na ning government. They provide the needs of the people because the taxes they pay in the government. Diba? Pero Keti, mamayad na kang mamayad taxes, at the end of the day, ring politiko, ring mapila na politiko, panakawan jamu. Nya itang services na dapat ibiyada. Like kalupa na namo, that's the reality as a media man for the past ilang decade na po. Kini pong pa mag-observe me, kini pa mag-practice me. Kenang panulok yung gobyerno. Nung yung panulok yung gobyerno, ing value na dapat salwana is worth of 100 million pesos because of the corruption sometimes that 100 million muli niya mo pong 30 million. Ang gaya no karimirin, miras. Ing 30 million nung 70 million penako dane ringa tsuking gobyerno. Kinomission dane. Nanong services provide na itang penako ding 70%, 30% yamo ing pinrovide da. Diba? Apin po ing problema yan. At mayinggit mo ka ring aliwang bansa. Pot ang ating problema, the government na kabilis mag-response karela. King nanuman problema daring memalenda. Because of the taxes that they pay in the government, bibiyade po 100% services ka rin tao. But kekatamo, ala. Diba? Eta akakit to. Malilyari to. Diba? Ring mikakwaltang yan, ring politiko. Diba? Bisa kang something be. Kailangan lumpa kang politika. Politika is a good investment. That's why some politician mag-invest la. Diba? Kareng tao. At the end of the day, ring makalunos rin tao. Apin po in consequence na ning amanwan kong antikaniti. Diba? Nya, nung pisabyan mo, Keti, nya makalungkot pong isipan itang akakita mo ngayon Di ba? Nya nang misan sinabi na ning partner ko,
Kapilan kaya datang ngaldo. Ing katulong, many batya king alwalugal, maputi at makabaya buwak, o kulay ang Caucasian niya, na magserbisyo ya keka. That's impossible, Scanin panahon na iti. Nya, king akakita mo, I hope this kind of government today, they are planning to change the government from the democratic form of government to a federal form of system of government. Ang doubt ko lamang po dyan, ang duda ko lamang, kahit ilang beses nating baguhin ang klase ng gobyerno dito sa atin, kung ang mga politiko ay sila pa rin, nothing new, nothing changed, only the name. Democratic to federal form of government, if that those who implement this are same people, na atsungeni. Ito po ing akakit ko. Oy, 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 balik. Oy, balik! Gising tana. Gising tana! Oras na. Oras na! Tikdo tana. Tikdo tana! Dalawing sabra, potas. Yan po ing mayayakit, Nung lalawen me po, ing problema tsune po, kimbabo, malalane, di ba? Yan ing uumpisa na sa samasnan ning Duterte administration. And hopefully, after 6 years, overall ing problema na ning gobyerno. Ngayon na mo po, sabihan tamo, the smallest unit of the government is the barangay. Di ba? Ing barangay po pinipeka malating unit na ning gobyerno na dinina ng power to exercise. But kung mismo pong barangay na nyakalati, too much politics. Sobra politika. Reta mong atsuking barangay. Mapakagawad siya, mapakakapitan niya. Kaya nung minsan, asisiring me Mario, ot aboto-boto tala rin. O te pa kasi malawsing election, bakang tapalitan nila. Ating division, but nung lalawen dapat metong yamu. And the barangay is a non-partisan under the local government code. It's not partido ing barangay. Ene partidong mayor, ene partidong congressman, ene partidong ninuman, ene kaalyadong mayor, ene kaalyadong congressman, ene kaalyado ing governor. That's independent. Nung ing law, ing batas, yung under Republic Act 7160, as known as Local Government Code of the Philippines, barangay is a independent. But ngayon po, bata na kasing mayor yan Nya makanya niya kasikan lob. Bata na kasing congressman yan. Bata na kasing governor yan. That's partisan in short. But it's too much politics in the small unit of the government. Yan ang minsan itang problema king barangay mayayayos uling ring mismong manungkulan po king baryo lami kakasundo. Mi pamulitikala. Di ba? That's the common problem na akakita mo po. Kareng king gobyerno, manibat po king lalam. Nung malilyari king baboyan, kumbaga itang sistema, itang kultura, pengana ang kakilalam. That's the wrong practice. Diba? Anti mo po yung pamanagal king barangay, maging investment niya naman karetang tatagal. Diba? Pamuhunan ng niya naman. Bakanta miluklukla bilang kapitan, bilang konsyal, at the end of the day, if you invest lot of money para manyambot ka, what do you expect? Di ba? Nano'y gawa na nini. If ever the lumpot ya, di ba? Yadakal po ing dapat gawan. Pamagbayo, di ba? Yan yung alay pa'y Duterte. Ketang kasabihan kanita ring matwa, sabi da. Buri ng salesing Pilipinas sana. 10 below o 10 patas sana. Eliminate mo la. Lako mo na la. The new generations, I think, ating pamagbayo.
Ito yung kasabihan kanita before. Buri mensale sa Pilipinas, retang 10 years old patas, eliminate mula. That's the second generation ilang magbayo. But that's only a kasabihan. Pota pong pisasabihan ot makanyan keti. No magbayo rin tao keti. Nyara madakal mama ko keti Pilipinas. Diyang maging alipin na laki ng aluang bansa, maging alila na laka rin, tanggapan na kesa rugong keti Pilipinas, magpakapagal ka, magpakaalipin ka, at the end of the day, alakang benepisyo, alakang pakinabang. Apin po ing maging rason ta. Too much politics, po masanting. At ikit ko rin po, too much democracy, it's not good like us, a Pilipino. Sorry to say, that's my personal opinion. Ing sobrang demokrasya kay katamo, nung minsan po, po masanting, king akakit ko, king personal ko. Kasi after Marcos, we gained the democracy, di ba? After 20 years of dictatorship during the Marcos time, and I thought after the EDSA revolution, we are free. Free from poverty, free from corruption. Alwa pala, imburi na sabihan ita. Maging libre ing kasakitan, maging libre ing kapanakawan king gobyerno. That's literal understanding. I thought that's EDSA. After the Marcos Milacola, we are free from poverty. We are free from dictatorship. Di ba? But what happened after several years? Sinobra po yung pangademokrasya tamo. That's why, ngeni po, ang ngeni, yung bayong sistemang pa-implement ng Duterte, nung minsan, dakal mabibigla. Kasi etasan Kasi masyado tamo pong free. Kanita, nung minsan, milakota direction. Milakota mo, alata ng katatakutan. That's why the consequence of the pre-country like us, di ba? Nano yung consequence na nito, mag-suffer tamong maragol. Yung problem, ikitaya, nung makanano ya, minapekto kay katamo. Yang ini, other style of government, sistemang panibayong pamangobyerno, king liderato ng Duterte, nyanong minsan, ating mag-comment about this, but I think, this is the right thing to do. Now, before too late, di ba? Ining dapat gawan nga ni bayo metalwing gana-gana, di ba? Baka datang ingaldo, yung gobyerno tamos, nung naasamas ng Duterte ni at mayayos, ing metong karening sasabihan na karen tao, magparakal kayo, kailangan balang metong pamilyang makisawa at inyang mag-average siyang anamayanak, baka nita po tandagol na rin, i-export tala kingaluang bansa. Dalatala ka rin. Human export ng malyari kaya katam. Gawatang gawang dakal ayanak po tang meragula padalatala kaling aluwang bansa maging alipin at katulong la ka rin. Tapos sana miraras ketang antikanitang panahon. Nya king panahon na iti nung atin tamong akakit pamagbayo king palakad na ning gobyerno, siguro mas masanting obserbantaya pa baka ining klaseng estilo na ng gobyerno ng IT, baka ya pong makakayap kay katamo po at ating tapang pagasaketi na salesebe at ating pang pagasaketi na ring aliwa magpakasalesela. Ito po yung amanuan ko. Like the style of doing how to stop the criminality in the Philippines like Duterte did in Davao during nung kanyang pagiging alkalde ng Davao City. Look, Davao City. Davao City is one of the peaceful, the biggest city in the world. Mabilugayato. Davao City is the biggest city king Mabilugayato. But despite of ketang karagul na, during the time of Duterte, yung presidente, ginawaya pong metong halimbawa. Nung makanano ing Davao, metahimik ya. Nung makanano ing Davao, may katakot at disiplina la ring tao ketang gusto. Di ba? Ya po ing apply ng ngeni keti. Keti ke katamo, keti bansa tamo. That's why,
at biglang mibabaing criminality because of the style of the government, how to deal karening criminal. Di ba? Na po pwede, dati na ring criminal, ilang maghari, ilang siga, gawa lang krimen in a broad daylight or anywhere, everywhere, makukumit in crime. But ngayon pong panahon under the Duterte administration, may eliminate po bagya-bagya ita. Ha? Kareng criminal, ngayon panahon na itin, kalupad mo retang manoldap, riding in tandem or drugs, reta po magpakamateno reta. Diba? Nung criminal ka ngayon, at gagawa kang krimen, at emo patiknangan, apin nga sendang the dead man walking. Diba? Anytime pwede nga ting malyari ka because of this kind of system na nakakita kayo. That's good. Yeah? Itang killing everywhere and anywhere, those suspected involved in criminality and drugs and other crimes. Diba? Nung inipuing makapagpatino, kareng matino, so be it. The people will support this kind of act, no? Ikito naman po. Yang luklok kay Duterte na yan. Bilan na po ring mete. Those people are the suspected involved in different crime or criminality and also the problem in illegal drugs. Despite of this killing every day, ating mamamate, 5, 10, it's more than 10 every day. Those people are involved in different kind of illegal activities, no? At yun ang ausandang human right violation and so by they don't care. Yeah? Despite of the calling of the church, the pisamban, the simbahan, the priest and other, then elameni kuang makanyan asuporta para tutulan itang antikanining klaseng malilyari. Because ring tao sinawano po. Ring tao malwat nung biktima. It's high time draining mamiktima, ila naman mawala. Even though there's a killing happen anywhere and everywhere, basta those people are legitimate, are people involved in criminality, okay lang. Di ba? Kahit magtawag pa ang simbahan, di pakikinggan ng simbahan because of hindi naman kayang i-provide ng simbahan ang security ng bawat mamamayan. Yung nang-hold up, nang re-rape, gumagawa ng iba't ibang klaseng krimen, the church cannot provide our security, only the government. Di ba? Sabihin mo kay President Duterte, tigilan na itong pagpatay sa mga gumagawa ng mga krimen, yung mga drugs addict na nanre-rape. Wag nang pagpapatayin to. Pakainin na lang ng gobyerno talagaan despite of the heinous crime na kinumit nila o ginawa nila. Despite yung pang-hold up, pagpatay nila sa kapwa-tao nila na walang kalaban-laban, pabayahan na lang natin at ipagdasal natin. Diba? That's why ito pong pinag-uusapan na ito, ito pong pisabyan na ito. Potang in church, yung pisabyan makialam yan. But the government, the church cannot provide the security of every one of us. May akayan ng gobyerno. At eka manikwang support na kareng tao. Even your parishioners, you cannot gain support if you cannot provide the security of every one of us. Itang papatenda na ka, hold upan na ka, mga di na ka mo. Diba? Re-rape na ka, mga di na ka mo. Eta po kailangan kitang situation na ito. We need a protection from the government, those people na gumagawa ng ganito. Apin po amanwan ko po ita. Kening panahon na iti. Nya dapat sana antikanining bage magbayo king sistema kumbaga naliwata mo. May saneta kasi karetang traditional president after the Marcos o even the Marcos time, this kind of class, itong klaseng gobyerno na ipinahiral ng Marcos at after Marcos, the Cory time,
After Cory time, the FBR time. After FBR time, the Estrada time. Estrada, Gloria, Pinoy. Those president, past president, they are same feather. Hindi ko naman sinasabing flock together. But pare-pareho mo po ang estilo, gobyernong gewada, alang pamagbayo. That's why, alang migbayo. King biyadaring tao keti. Ninong misip na Duterte mag-presidente, di ba? Ala po. Alang misip kaya katamo na a mayor from Mindanao, the first in the history of the Philippines na mika presidenting Menibat King Mindanao. History. Di ba? Uling ita mo po, sinawatan na karetang presidenting traditional. At the end of the day, ila mikakwalta la, lalo lang mikakwalta, makwalta na la, lalo lang mikakwalta, pero ring pakakalulu la pamurin po ang kuldas la bilang presidente. Alang pamagbayo, alang changes. Ferdinand Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino or Pinoy, 6 president. Ang gangeni po in poverty level keti kaya katamo na karagul. Ang gangeni po nung atin mong fourth country at itaka siking third country, developing country. Nung atin pampangapat na bansang pakakalulo, Philippines is one belong to the fourth poverty country. Atin pa kasing magsweldong dinala na peso singaldo, kaya kaya katamo. Di ba? Reta po, 6 president, past president, ala pong pamagbayo. I thought after Ferdinand Marcos, mika demokrasya, may pakarokya pa po yung demokrasya kaya katamo. Dakal menya mantala, may muklat, maging open. Kanita sabyanda, i-Marcos mo yang manako, i-Marcos mo yung ating karapatan manako. After the EDSA revolution, everybody have right para manako king gobyerno. Those people in the government. Bala mo, demokrasya king pamanako after the EDSA. That's my personal opinion. Di ba? Kanita i-Marcos mo. Kekainin. Kekaita. But i-Marcos mo po yung magdikta. Di ba? Iyamo. But after that, apatalsik tayo Marcos King EDSA because of the so and corruption in the government of Marcos, only Marcos. After that EDSA, demokrasya tamo. We gain the demokrasya. Ikwa tayong demokrasya kano. Ngayon pala, i-gain in demokrasya karetang lukluk na maging open niya in corruption to anybody in the government. Down to the small government employees or official of the different agencies of the government. Lilisensya tayong pamanako ambus kanino. The Cory Aquino regime, the FBR regime, nanungan po yung corruption ken. During the time of Cory, the Kamag-anak Incorporated during that year. FBR, the fiasco of Megadike and also in Expo Filipino and other deregulation law and nanlapapuret ang kapanakawan during that year. And FBR, the controversy of wetting after FBR Estrada. In wetting issue, 10 foot away from the bank manager to deposit that amount from wetting. Ita po yung naging mistanan ng kayong pamagpalako kang Estrada. I thought Gloria is the vice president assumed as a president of the Philippine Republic 3 years and another 6 years each. After Marcos, Gloria, iya po yung peka maluwat naging presidente king historiana ng Pilipinas 9 years. Ayaring Estrada nga tumbanwa, tiloy na yung Gloria. After that, Gloria elected President of the Philippine Republic. Nanong milyari. Kaya ti Pampanga mo, alang milyari.
up to this time. Kaya, nang may ka-election po, nino Duterte, kareng dinalan a milyon a tao king Pilipinas, 7,000 may git a island, isla, nino Duterte, o tiyang pinili daring majority, is a majority president, is not a minority president compared to the past president. Duterte is a majority president elected by the people. Nino ya? Uling mi pasawa na po karetang presidenting mga labas alang milyar king Pilipinas. Ngeni, ating bayong presidente makanya yung estilo na let it be. Pota after 6 years, sale saying Pilipinas. Di ba? God save the Philippines. Ito po ing akakit ko. Amalino, kaya di pong kakatamong bisasabyan. And hopefully, one day, ipagmaragulta mo, di ba? Ating tang masanting obra king Pilipinas, in Medicare king Pilipinas masalese, in basic services provide na ning Philippine government masalese, tahimik, hopefully someday, one day, the next generation will enjoy this kind of services that provide by the government. And we proud na Pilipino tamo. Na aking sarili tamong bansa, tintang masalanting a gobyernong mamalakad at papalakad. Okay, basibayo po. Miras na po, yung metong oras. Okay. Pero bonya mana Bukas simbambing itabo pa. Okay, bayo taong po mga pupos. Nakalasalamat kang Joel Gomez, wapari kanitang minunang Aldo. Katatakot, manyulod alas. Pero ngeni, manyulod kang baragul. Dagula, bigyan. Bagyang kwentas, abitan de. Mas interesado lang pa kaya ka na para. Ricky Snatcher, adyang atsu, aking harap yung bale. Pero ngayon, pauli ng Duterte, tatakot lang rin Snatcher. Tutoy ta, Joel. Palagi ka tang madapdap ka rin, nalano rin tang mamulang dati na eh. Beman niya likot nila, bala mo kaya taging barangay mo rin, dating siga-siga. Kababigla lang may nga wala. Okay, Arpon Parsha Roger, tawa po tuloy ako ng tawa, sarap panood ko sa inyo, di ko malayan, iniinom ko po, hindi ako nakatingin. Okay, po, miyugsen eh. Miyugsen po, dakal po salamat. Okay, Rainer Pasyon, kalma, may pa ba Cornel? Maya pa kaorasan ka rin kaluguran at kakayugong king dulang ding sintang Kapampangan, abe-abe Kapampangan, salese na ning topic mo ngayon, tang Arnel, usto, ing panamakan mo ring makaluklok at pakaluklok. At ala, ikang may moto sa biyanda, bayad na ka, nano pa, ingasahan mo, makalunos noman, detang talagang manintun pamagbayo. Wah, ito. Aring dapat na rin aluway, tang magsaper, retang burita mo yung masalesin, retang papabayad ka rin kabalenta mo, nyanong reta ring pasawop, iturutala, karetang politiko. Bayaran doon na kayo, adakan na. Oy, dakala salamat, kumusta na ka, paring Alan po. Ini yung Singapore, paring Alan. Okay, Peginto, Balahadja, Salvador. Hi, Kuya! Hello! Kay Diora, Diyos ko. Vergara. Pag-aralan ko nga kaya para yung pagbabasa ng baliktad ng mga pangalan. Naihirapan ko, pati yung pangalan nila, pabaliktad ngayon. Ang naiintindihan ko lang dito is Harold yun, no? Vergara, o yung isa, hindi ko maintindihan. Sherwin Dison, tutupo yan, Sir Arnel. Karakalan, alapong panulo ka rin Barangay Center, ding alwa, masakit tamo, padala, doking JBL, king San Fernando, uling, kumpleting gamit at alang doktor, manopera, anya kasing, dalan king anak ko, kanita, anya, okay, ingpeka, head nards ka rin, reklamo, kutang na, ot me nasa kong, tiga Angeles ka rin,
Karendu, daralan. Okay, sana po istuyo. Okay, Maya Pabak, Kabalen at King, magandang announcer, Sir Arnel, God bless you and more power. Dakal salamat. Okay. And dito pa. Sige, Charam Nugget, dakal salamat. Okay. Yeah. Okay. Sige po, pasibayo po tapong alas 12 hanggang alas 2 ang tabayanan niya po yung kekong paboritong programa, pag maragul ko, kapampangan ko. No karon kuwan pumiras. Ne? Itamong dayang kapampangan. Emil ako kekatam. Dakala salamat po, balita ang kapampangan. Kaya beya po'y Arnel Panganiban. Ave, 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 kenganda, kemanda, kalame, tingalame, tutunit akiya, pero boy naman na. bukas simbang bengita mo pa. 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 Oy, 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 bale, Oy, balik! sintana, Gising tanan! oras na, Oras na! dotana, Ito tanan! dalaming sambra, potasibon ka, Para magsimbang bengitanan! hingdala, Hindalan! ng karimla, Ng karimlan! ek batuwi, Dem batuin! 60 watts lang, 60 watts lang! makulit bengi, masalangin, Yaman na ring magsimbang bengi! siguraduhan kung kay baking isa, saglit ang taya, iyapunte, salita mong espasol, bibingka, Butubumbungan sumang bulata! Kinabalik, Balik! abe, 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 abe! inganta,